Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan za redom treningom do zdravlja. Danas je sa mnom moja kolegica Lea Mlinarić-Senjak. Dobar dan. Bog. Danas ćemo raditi 15 minuta pilatesa i nadamo se da ćete biti s nama dugo i da ćete opet od ovog treninga danas imati maksimum za sebe i da ćete se osjećati super. Lea će vas provesti, ja ću poslije vidjeti kako ste i družimo se. Pozdrav! Izvolite. Pozdrav, još jednom ću ponoviti kao što je Mirela rekla, odradit ćemo trening pilatesa s kojim ćemo angažirati mišiće cijelog tijela. Pa krenimo. Sjest ćete na podlogu koju ste, nadam se, pripremili u svom dnevnom boravku, uredu ili slično. Sjest ćete točno na svoje dvije sjedne kosti, pogled će vam ići ravno preko koljena, izdužit ćete se kroz vrh glave, otvorit ćete svoje oči i krenut ćete snažno udisat i izvisat na nos. Svakim novim udahom širit ćemo svoj tlak bočno, naprijed i u stranu. Ok, nastavit ćemo ovako disati na nos. Udahnut ćemo, također kod izdaha podvući ćemo svoju zdjelicu pod sebe, angažirajući snažno kor i na udah kroz vrh glave izrastat ćemo prema naprijed. Izdahom kreirat ćemo C poziciju kralježnice, a na udah ćemo izrastati snažno prema naprijed. Ponovit ćemo još 5 komada. Ruke će biti mekano oslonjene na naša koljena. I sa zadnjim polako ćemo se zarolati kako bi došli u ležeću poziciju. Leći ćemo na svoja leđa. Ruke ćemo izdužiti snažno pokraj tijela, kimnut ćemo lagano bradom na prsa, a ruke ćemo izdužiti u predručenju. Udahom ćemo rukama odlaziti gore ka vrhu glave, te na izdah zaokružit ćemo se u ramenom obruču. Na ovaj način angažirat ćemo mišiće, međulopatične mišiće. Nakon određenih 7 do 10 ponavljanja promijenit ćemo smjer pružanja. Udahom ćemo započeti pružnicu te izdahom završiti. Sa zadnjim ćemo izdužiti ruke pokraj centra tijela, udahnut ćemo te na izdah ćemo lagano kimnut bradom na prsa i podići ćemo se do donjeg brida lopatica, angažirajući mišiće trbuha. Na udah polako ćemo spustiti trup dolje. Izdah kimnem bradom na prsa, a na udah se polako spuštam u donju poziciju. Svakim podizanjem pogled ide lagano preko koljena. Ok, sada ćemo se zadržati u gornjoj poziciji. Polako ćemo podići jednu pa drugu nogu u gornju poziciju i ovdje ćemo ostati. Ruke će nam asistirati glavi. Na udah spustit ćemo trup ponovno dolje, te na izdah ćemo se podići do donjeg brida lopatica. Uz podizanje trupa lagano ćemo angažirati i noge iz kuka. Svaki put kad podižemo trup, spustit ćemo lagano nogu iz kuka prema dolje. Ok. Napravit ćemo od 5 do 10 ponavljanja na svaku stranu, te ćemo se polako smiriti naš trup i spustit ćemo se dolje. Noge će nam ostati u gornjoj poziciji, udahnut ćemo, te na izdah spojenih peta izdužit ćemo obje noge daleko van i na udah ih vraćajući otvarati koljena prema van. Svakim novim ponavljanjem izdužit ćemo i kukove i koljena, zadržavajući zdjelicu što neutralno. Ok, sad ćemo polako odložiti jednu pa drugu nogu na podlogu, izdužit ćemo ruke pokraj centra tijela, angažiranih i snažnih ruku, udahnut ćemo te na izdah ćemo podići naše kukove u gornju poziciju i ovdje ćemo ostati. Na udah ćemo naše kukove spuštati na pola puta te na izdah podizati gore. Svakim novim ponavljanjem snažno ćemo angažirati mišiće stražnice, zadržavajući kralježnicu što neutralniju, a trbuh snažan i čvrst. Nakon 10 ponavljanja zadržat ćemo se u gornjoj poziciji
Udahnut ćemo, svakim sljedećim izdahom ćemo podizati jednu nogu iz kuka u zrak. Sada ćemo jednu nogu zadržati u gornjoj poziciji, te ju izdužiti u koljenom zglobu. Na udah nogu ćemo spuštati iz kuka dolje, te na izdah zategnuti prstiće stopala i povući prema sebi. Svaku stranu odradit ćemo 7 do 10 ponavljanja, snažno angažirajući trup, angažirajući stražnicu. Sada ćemo polako pogrčiti nogu, te izdužiti suprotnu nogu i ponoviti istu stvar. Odlično, nakon određenih 7 do 10 ponavljanja, polako ćete pogrčiti nogu i spustit ćete svoje kukove na podlogu. Sada ćemo se lagano izdužiti i okrenut ćemo se bočno. Ovako u bočnoj izduženoj poziciji, snažno ćete izdužiti svoju ruku, izdužit ćete obje noge, te ćete naći neutralnu poziciju trupa. Udahnut ćemo, te na izdah ćemo podizati lagano gornju nogu od podloge, angažirajući bočni dio nogu, te na udah se vratiti u početnu poziciju. Izdahom ćete nogu podizati, te na udah ćete se polako vratiti. Odlično, kad smo odradili 7 do 10 ponavljanja, noga će ostati u zraku i krenut ćemo kreirati lagane kružnice prema van. Kružnice vam mogu biti i male, ali one mogu biti i velike. Svakom novom kružnicom angažirat ćemo glutealnu regiju. Ok, kad smo napravili 7 do 10 ponavljanja, izdužit ćemo svoje noge, udahnut ćemo, te na izdah ćemo podizati gornji dio trupa u podlogu prema stropu, te na udah ćemo je spuštati u početnu poziciju. Odlična ekipa, bravo! Zadržat ćete se sada u gornjoj poziciji. U gornjoj poziciji ponovno ćete podići gornju nogu od podloge i dodati lagana sitna pulsiranja iz kuka prema stropu. Odlično, sada ćete polako spustiti vašu nogu te izdužiti potpuno trup. U ovoj bočnoj poziciji sada ćemo se lagano samo okrenuti ovako u prom poziciju ili potrbuške. Udahnut ćemo, izdužit ćemo noge daleko van, udahnut ćemo, te na izdah kroz vrh glave su propnite gore, malo otvorite prsni dio kralježnice i ovdje ćemo ostati dišući. Kada smo odisali 7 do 10 dahova u ovoj poziciji, lagano ćemo se okrenuti na drugu stranu i naći ćemo se svi ponovno u side poziciji, samo na drugoj strani. Ponovno ponavljamo istu stvar. Podižemo gornju nogu od podloge te na udah ju vraćamo. Kao što smo rekli u prethodnoj varijanti, odradit ćemo 7 do 10 ponavljanja svaku varijantu. Izdahom ćete podizati nogu te na udah ćete ju vraćati u početnu poziciju. Kad smo odradili 7 do 10 ponavljanja, noga će ostati u zraku izdužena, a mi ćemo krenuti raditi kružnice iz kuka. Naravno, odradit ćemo i jedan i drugi smjer kruženja, pa ćemo polako smiriti nogu, spustit ćemo nogu do noge, udahnut ćemo, te na izdah, gurajući se sa dlanom donje ruke, ćemo se lagano podizati u laterofleksiju, a na udah ćemo se spustiti u početnu poziciju. U ovoj varijanti bitno je naglasiti da aktiviramo mišiće bočnog dijela trupa. Odlično. Sa zadnjim zadržat ćemo se u gornjoj poziciji. Držeći se u varijanti izdržaja, ponovno ćemo podići gornju nogu i dodat ćemo ona mala sitna pulsiranja. Sada ćemo smiriti našu nogu, priključit ćemo nogu do noge i opustit ćemo trup. Sada u ovoj varijanti ćemo polako pogrčiti koljena, gornju nogu ćemo izdužiti,
Namontirat ćemo se na podlakticu donje ruke, udahnut ćemo te na izdah ćemo se podići u side plank u ovoj varijanti. Noga može biti, ruka može točnije izdužena biti, a može biti oslonjena na naš trbuh. Ostaćemo i disati u ovoj poziciji. Dišemo u ovoj poziciji jedno 5 do 10 dahova, a nakon toga ćemo na udah spuštati svoje kukove na pola puta, te na izdah podižući kukovi podižemo i gornju nogu. Ista je varijanta. Svaku od ovih varijanti odradit ćete 7 do 10 ponavljanja. Sa zadnjim zadržat ćemo se u gornjoj poziciji. Polako, uz asistenciju gornje ruke, zarotirat ćemo se prsno prema podlozi i izdužiti obje noge. Kada smo izdužili obje noge, snažno ćemo angažirati mišiće stražnice i trupa i ostaćemo ovdje dišući. U ovoj poziciji ostajemo također 7 do 10 dahova. I polako se sada nakon 7 do 10 dahova okrećemo na drugu stranu. Vi se samo okrenite, a ja ću doći na drugu stranu kako bi me i dalje vidjeli. Podižemo ponovno gornju nogu od podloge, te na udah spuštamo kukove na pola puta, a izdahom ih podižemo. Podižući normalno i gornju nogu. Odlično. Samo nastavite. Sada ponovno zadržite se u bočnoj poziciji. Gornju nogu iskoristite kako bi izdužili i okrenuli se ponovno u prvom poziciju, ali ovog puta na dlanove. Držeći se ovako na dlanovima, lagano ćemo podizati jednu pa drugu nogu od podloge. Čvrsto i dinamično. Odlično. Angažirajte trup i stražnicu. Radit ćemo ponovno 7 do 10 ponavljanja i nakon toga polako spustite koljeno na podlogu te se lagano odmorite. Odišite u ovoj poziciji 7 do 10 dahova. Ok, sada ćemo se lagano izdužiti daleko naprijed, leći ćemo potrbuški i odradit ćemo još jedan set za ruke i leđa. Ležeći ovako potrbuške, izdužite noge daleko van, te ih okrenite u vanjsku rotaciju. Izdužite se kroz vrh glave, te na udah izdužite obje ruke naprijed. Udahom podižete gornji dio trupa od podloge, te na izdah ga lagano spuštate. Udahom ga podižemo, te na izdah spuštamo. Odlično. Nakon odrađenih 7 do 10 ponavljanja, ostaćete u gornjoj poziciji. Na udah radit ćemo lagani zamah rukama, te na izdah ruke vraćamo u početnu poziciju. Svakim ponavljanjem osjetite angažman međulopatičnih mišića. Odlično. Napravit ćemo još 3 zajedno. Ok. Sa zadnjim polako smirite ruke, opustite trup, uprite se rukama u podlogu i stražnicom se polako povucite na svoje pete. Odmorite se u ovoj poziciji. Odlično. Bravo ekipa! Nadam se da vam se ovaj trening danas svidio. Odradili smo pilates kojim smo pokrili mišiće cijelog tijela, izdužili se i naravno ugrijali se. Bravo Lea, trening je bio super. Čestitam, nadam se da ste uživali. Svima onima koji nas gledaju i misle da je ovo jako lagano, predlažem da probaju. To je inače glavna varka pilatesa, a najviše efekta ćete imati ako budete s nama svaki dan. Izmjenjivat ćemo svašta nešto. Sutra imamo flow i bit će fora. Hvala vam još jednom za danas i budite pozitivni. Pozdrav!